Россия Сахамакка кубагын маннеге табынан Сахабыз терегер Илдархан кубага быйыл 2 төгөлүн терелинне гроссмейстердер кытталлар энегенан тахыма үддүк болхомта кинигер турар. Эпетине сулахан гроссмейстердер аттарын солларын төһен бербет тугар кыһаллаллар. Былырын Москва гроссмейстердери Борис Грачев бастабыта 16 хастах Володар Мурзен 2, Михаил Кабале 3 болбуттары. Быйыл 90 хүлбекке олоню басы күннергер дойду 11 регионнарыттан онна Саха Республикатеттен 5 нағыз сақматчыт, олар естерегер 6 гроссмейстердер кытынылар. Турнир төмүктенне гроссмейстердер 2 көнгө хырыттылар. Свердловскайтан Дмитрий Кокарев 7 очконылан кыйыны хитиште, Самараттан 10 састах Алексей Гремнев әме 7 очколақ 2, Кырымтан Дмитрий Киряевин 6 очколақ 3 местеленділер. Туғаннағынан 205, 200, Балтара Хүйстөһүн Чолковайдақ сертификаттерінен, кыл көміс, өрін көміс, боронса металлерінен, улахан чоронларынан наградаланылар. Алтан арды очколақ гроссмейстердер Сургуттан Алексей Придорожный, Владивостоктан Олег Рычков 405, Сахарин 6 төгілі чемпионы Дмитрий Егоров бұл реңі көрдірійтін қатылата, онна 6 местеленне, 6-лы очколақ Бурятия гроссмейстері Антон Шромоев 7, Жокускайттан Владислав Жирков 6, Элиста гроссмейстері Байира Каванова 9, Жокускайттан Айсен Мешников 10 бастыңдар егер кидділер. Жақталларға Байира Каванова Саратов, Олеся Моисеева Санкт-Петербург, Полина Пак Жокускай, 6 оннартан үйе хастав ветеранларға Александр Якименко Москва, Владимир Тапыров Жокускай, Галина Сурутинская Москва, 16-ларыттан кыра хастав олаттарға Жокускайтан Давид Мешников, Владислав Томскай, Альберт Постников, кыргыттарға Эмма Киселева Приморье, Татьяна Шиманская Хабаровскай, Валерия Слепцова Жокускай меселестілер. Сахамакка беринилях болуйхин номинацияға ауын састақ Александр Жу Жокускай, Самый дер сахаматчыт 11 хастақ Айрат Деркенбаев алдан, сеанстарға гроссмейстердер көйбіт, оны тәңнеспет құтталы өске тәтші номинациянан Артур Слепцов анал беристерінен бейренілер. Түрген ойнуға Олег Рычков Владивосток бастакы, Мәға аластан Денис Назаров 2, оны Жокускайтан Айсен Мешников 3 болулар. Семинардар, мастер-кластар итылынылар, Үрдел парка айылхатығыр тахаджа муз керехелелерге олырын муз фигураларынан сақыматтан тоғый мақтайы болы. Күрақтахи кіттілақтары білілі құдығынюктар қатыналарын астыны доғая көрі-көрі ойнатылар, саға юлур жүхіннер культурата улахан сәңәрейіні бейребелі ұлла. Гроссмейстердер әтелдерінен сақа олары сақымаққа жоғырдақтар, сөпті қайысқаны болан жарықтанан үйінер сайдар көқтақтар. Турнир, наверное, один из самых лучших этапов Кубка России в плане отношений организаторов, в плане приема. То есть все прошло замечательно, все прошло буквально на отлично. Впечатления оставили и якутские шахматисты, в особенности якутская молодежь, которые, в общем, покусали в этом году фаворитов, явно сделали шаг вперед. Великолепная организация. Топ директорын ойнықтырын сөпкен. Олата бұл бігеге енеке олар бұд. Біз ол егер күшке білі біттерін кенелер әме сыналы біле көрі хадялары біт. Илдархан Кубагын тәрәхіне ұлақандық бейіреніне сыллата ұйтылдыға.